ตุนจุมาจวนสังนิสมนิปนิสมนิปทุมUEFA Champions League Final Match เคลโซตากเคลียร์เล่นนาตอยในเวเลตาอีละนิจานคานแมนเชสเตอร์ซิตี้อินเตอร์มิลานสิขัดไฟในอิน UEFA Champions League สังนิสมนิปทุมแชมเปี้ยนอันนิตาเป๊ปกัวร์ดิโอลาเลอนาวเตฮีเรบูลแชมเปี้ยนอันนิตาอันเน Final Match ฮีตุรกีอิสตันบูลอาตาตัร์กโอลิมปิกสเตเดียมเคลนีนมีปุยสิงสรีสังลีจะสรีสมงาปฐุมเลนสเตเดียมเฮียน Final Match เอ็นตูมีปุยสิงสรีสังขัดจลีสมปนีอันปุงโคมาสเตเดียมอันขัดทปางไงวิวเฮสเตเดียมอินเคลเอ็นตัมเบอร์จุมเอโรอันนิลาวทุงเปปันฮาลันอมนัวฟอร์เมชันอัมันชันบกมังเลสักินอินเตอร์บอสซิโมเนอินซากีโปอินอะฟอร์เมชันมันเทียม3-5-2 formation amang vele ngata team pahni ta na bultan tu te enin city ya right back walkaran bulatan lauti lo chu bultan thang player ten team pahni tan bul an tran vek ti thayania walkar hi champions league ka city tan bultan tu zinga tel lo anei thin thau bok nen ani po hi ben cha omma sela makti tur ani big om love liam anei deu ti te report ta langma sela in khel thein a om thungani in khelchan ma a minol point an rin jok chu Manchester City ni in English club hi kiltina an book arit jok ti thayania ma se in khelan chana rin phak bakin Italian club Inter Milan in City an chai thaya City in ball changtam jokin Interin counter attack atanga hun tha in siam antuma ma se antuma an hlotling hlei theilo mini somni parukna Ederson pass sual gol ruaka hladeu takatangin Inter Milan midfielder Barella an akhung thela pepan anaute hadam taka khel turin a fui ngal mol a moi phuna relax ati mol ti alang chiang hlea anauten pressure an ngam lo hretem o ti theini in hei hi pep hian a hmu chianga khelmol sira tangin anaute hi a au deuh mol ani minute somni pasarina Kevin De Bruyne pass thatak Erling Haaland chuan goal hnaya tlan lu puin goal a pen ma sela Inter goalkeeper Onana an alaudan saka mini somni pakwana Kevin De Bruyne ang goal shot nei vele in ma se ada lai sheta Onana zona tak a pet hlawa a hlawam tok lo hemi nu lok hian Interin an mani penalty area bora ball anin pass wala a hlawam thel City in an uluk lo sheta goal kan hmulo chhun zom zel mini somthumna Kevin De Bruyne ain hliam en kolna pekania a hnu loka ain khel chhun zom vele mai boka ma se mini samthum panga na Kevin De Bruyne an thak angai ti akut zaizirin alantir pepan Phil Foden adaluta Foden hian farsa fa ngong anei lian te chiam lo Kevin De Bruyne ain hliam le ta sia City fans tan in rin tok na akiam pha hret ti alang Interin an chai thei hlea City player te mun all an pedu thak lova City tan hian a har sat pha hle Inter tan Edin Dzeko apalen na achakna atangkai thin lea a ball khwapin omzia anei thin hle City player ten ball an tau khal thei meu lo bok Inter player ten City player te an press na sa a an call wrong hle Italian team hian tharum an mang na sa a City lam hian khel raf anti viawang a ti tur khopin Inter player te hian tharum an mang na sa a hei hi ati hmu nam tu pakhat atling bok farsa fa gola lut lova City in pressure an ngam lo zoka ti thei Interin senior player an nei that an chorti lo ruala ni lova senior player ten an kokwal zungzunga pressure an beng dai thiam hle City in ball an changtam zoka ma se hun tha anin siam hlei thei bik lo Inter anin no phui thiam hlea City tan ahara Inter point an counter fu hlei thei bik chuang lo second half a in khel atang zual City in an game tempo terang sotin Inter tan ahar sa zualta a Italian club hian counter attack atanga chance tha siam chok lei thei big lovin chutiang kara chuan Inter forward Edin Dzeko chu mini somnga pasarina in hliamin thlak angaya Romelu Lukaku dalu ani mini somnga pariana City in ball anin pass swal Bernardo Silva pass akanjian goalkeeper kiana goalkeeper in ring si lo kara Martinez hian lutin apet goal trepa hemi per hi City in changin Foden an chaktaka atlan nu pui chu Barella an chiang zetin athala he mecha yellow card masaber Barella hian a choi pha titlulo se alawam zualin arin om mini samruk parian na goal kan huta a
akan jian penalty area a chang tu nei lo put ru Bernardo Silva a hmuwa ball pe ngalin Bernardo Silva cross ball interplayerin dang perma sela chang tu nei lo Rodri an adu na taka bola da chata goal net apuar pop Bernardo Silva finzia alanga akan jian ati thathlot boka amor bok tu Rodri finzia le a ball control that zia te kha mu mai chi anilo engul zim taka atum dan takin aped lu thei kha defensive midfielder tia tan chuan a finishing kha a class ma ti in soipo ni ila a om via wang interin na zokin anor le ngala minisom sarina di marco gol khung tur edersonan adang man lova ma se gol barin sitia chan him heta bol per hi di marco bokin atawle ngal ma se a teammate Lukaku berkherin adan saka Belgium forward hi troll na tur a om bel ani bere interin gol khung na hun tha an nei an khorala Lukaku an minisom sari panina chance anei zuizat ma se ape thatok lo thunga City goalkeeper Ederson zona takapet minisom sari panga na ania City tan bultran theilo walkar chu golan khung nuwa alu don emoti lain lut tura ain ngai vekto nuwa pepan ale tir le dai interin bastoni la chuakin gosen anda luta Dumfries la chuakin Belanova anda lut bok Inter hian na zoka attack antuma chu an player thlak dan atang hian alang chiang minisom sari parian na akalmek ti in Fodenan hun tha aneya ma se nai taka tangin apet goal phone na thin anga ala tlat thunga onana an thatakin alodan sakani minute somriat pani na alawin her chuaka khelmuala lu chak jek walkar chuan Johnston thlakin khelmual alu tange nge a minute somriat palina interin attacking lam player lu tir vele bokin minute somriat pariat na interin an sipur an su donemo antiman Lukaku chuan nai taka tangin atawa goal line zone vela Edersonan adan sak Edersona kea ballin perin Ederson hian akutin dangman loma sela adin na afu em maya achet son pa in ake in a safe anibera Lukaku avan duai ati theibok ome minisom kuana Lukaku an hun tha anei le ngala ma se apet chele goal zone po apet lova Lukaku hian hun tha a khoral te hi Inter tan chuan uiwangwang tham atling nge yang minute nga an pek bela pepana ten time we sawangin kat an choi zui tran ana hle ti ashiat minute nga pek bel an mang zawa minute rukna interin corner an pet atanga ball an tau thazet chu Edersonan thazet bokin adan saka huna top zuya Manchester City hi champion ta in season kalmeka treble champion anita ani Inter Milan in fakan phu hleya an theina zongjong lanin chaktumin an zongjongin an khel ti ashiat thei ma se City laka an be se ang result an lo chuak talova hun tha an nei te chumdanga gola an chanti rang thin te kha gola an chantir theitlat lova City laka hian minol puirin phak bakin an khel tha ti ila afia ber ome City le Interina an khel zo tak final match hi goal chance ang zonga te chuan be se a phak lo deuh mai theya ma se tactically a thlir chuan in khel game class sang tak chang tak le fing tak kan hmuwa in khel hmunom zinga chiar tel phu takani goal chance ringot atanga thlir tan ero a hmunom lem lo mai theye ti hian sangni somni pathum season European competition a Italian club te final an tlom feka UEFA Champions League a Inter tlomin Europa League a Roma an tloma Europa Conference League a Fiorentina an tlombok Italian club te hian final lut vek ma sela atlom zoka an tang ta fek sia Italian football thang ok tur le kang sang le ok tur ani tur ang ani tir phak talawani Manchester City hian ama in an club chanchina Champions League no moi an la choi ngai mi lova tun tum hi Champions League no moi an choi voi khatna nia hei mai ani lo an club chanchina treble champion an ni masak ber ni in kumsa khajakwa somkwa pakwa a Manchester United treble champion an ni nuwa English club treble champion ni le thei masaber an ni tapoka kumzabi somni pakhat na kan man meka English club treble champion masaber an ni bok hei baka hian European team treble champion ni thei somna an nia football industry len berna Europa treble champion ni thei team hi an latlem hle City hian season an mang tha hleya English Premier League a match somthum le pariat atangin an chak parsen hi za somsari pathum point paruk pariat ania
FA Cup match ruk khelin an chak veka 100% chak record nain an champion Carabao Cup match thum khel manin tum hian chaka tum khatan tlom za somruk paruk point paruk pasari % chak record an neya Champions League match som pathum atangin tum riat lai chakin za somruk pakhat point panga pali chak % an neyani City hian sangni somni pathum seasona in elna an khel zonga match somruk an khela chunga tang chuan tum somli pali chakin za somsari pathum point pathum chak % an neya gol za somnga lai khungin gol somli pathum chau an chua ani English team Champions League no moi choi thei team parukna anita boka pepa om nuwa City hian ma an son chak rem hlea chu an hlotlin na hian mu thein a omani Pep Guardiola hian manager ani nuwa Champions League no moi a choi voi thumna ni in Barca khan tum ni a choi to a Barca kha treble champion ni pui man bokin ti hian Spanish manager ro pui hi team pahni treble champion ni pui thei masaber anita ani City tan Rodri hian Champions League a gol ni chau ala khunga a khung tlem na in apoi mo hle Manchester City in an club chanchina Champions League final match ha an gol khung om chun hi an forward gol khung thei tak te khung ani lova Rodri khung hi ni in Spanish defensive midfielder hian season tluanin tlak niam nei manglovin mar takin a khel thatluan parti thayania langsar vu si lova tangkai City game lungnu thami ani Champions League final a ero amazong ain alangsar ta season ahmandan ngai toin ahmor bogdan thalutuk hi Rodri hian aphu viau ome Rodri hi final match khel zota ka hian man of the match thlan ani Manchester City player Julian Alvarez hian Champions League no moi a choi le ta ka chuan tun nai tharuk chung lakin he Argentina forward hian FIFA World Cup English Premier League FA Cup le Champions League no moi te choi ta veka heng no moi pali hlu tak te season khata choi vek thei om chun ni ta in record thar asiamani European club level competition lian ber Champions League hi European Cup ti ani lai te tel vek khan tun ma in player pakwa in Champions League le FIFA World Cup no moi te hi season khata an choi to a ma se Alvarez anga tual chung no moi dang choi tel treble champion ni chunga FIFA World Cup no moi choi hi an la om ngai lo Alvarez satan hi chuan City azom hi tifu inti veng na tham atling ome Pepian sangni somparuk atengin City en Coltrana in elna a khel puya pianga champion puita in season sari akai hruai chung hian no moi som palia choi pui man dera kum somnga pahni mi Pepian ama in Barca tan bak Champions League no moi a choi lova hei wang hian mitam takin ro pui tok lowa an ngai thina ma se chu ni zan khan a thiat thenta ani Manchester City hian champion kong anzona hian record ro pui takan neya group stage a group G a omin Dortmund Sevilla le Copenhagen nen anom howa match ruk atangin tumli chakin tumni draw an neya an tlomi alova group match a gol sompali khungin gol ni chawan chua group leader ni chungin round of 16 anin hlangkaya round of 16 a olsam takin RB Leipzig in khel pani belboma gol riat gol khatin an neya quarter final a Bayern Munich laka Arsenal lian tok lovin in khel pani belboma goli gol khatin an chak lea semi final a City in Real Madrid machonin Real laka mitam takin ring zolo ma sera Pep le anaw te hian champion lai Spanish club ro pui hi in khel pani belboma golnga gol khatin an paltlang le maya an khing pui te har sa takin an hne trok tia soitur ommia lo khopin City hian Champions League final anin pet kayani Inter laka final a an chak zui ta boka ti hian Manchester City hi UEFA Champions League sangni somni pathum season a tlomia lovin an champion ta ani avain match som pathum khelin an machon team laka tlomia lovin an tluan thaka gol somthum pahni khungin heng singa gol somni pasari hi penalty area chunga tanga an khung ania goalie hi penalty area pona tanga an khung te ani gol nga chau an chua boka clean sheet tumria jet nein City hian Champions League a hian harsat na lian tok lovin champion no moi an choi ati thei hial ome ole khati chin kha Champions League final khel zo tak kan thlir le thei chin chu ni ro se